Mizo Story Writing Competition 2020 sponsor to the so Candle in Preschool and Daycare. Preschool I can kum the atanga kumma daycare I can kum khalits and be atangin aluthaini. This one music in Zal Tang Dorkon. Musical instrument and sound system from Takazornania, Ocean all time installment in and Betheringa, sound light hot door and a ring bouquet. Team race industry Vivacon. Team race industry Vivacon, Chuan Kum Som, Chuan experience name, Zedin, Hang Tihimoy the King and Siam Tairinge, false ceiling, electrical wiring, kitchen cabinet, partition net, Hildang and Siam Taibogani. Tun story competition bu so hi tha ka ti le ya ke ni kum la no pang tak tak he tiang lama tu mi te tan in sir na le experience nei na ta na tha ka ti le ya kum danga po heng tiang competition hi bu so zel ni se ha tha ka ti ke ma ta ke chuan tun kum me tha atang khan ka jiak ve tana tuna hian story hi pathum a mingin ka khor pum ve to ni tuna ka story ron je hi ka thu pu ya ke ni lovin nang ni te che ti ka ron tha he story ka je chan le ko mo tum hi appointed te in kan lo penga point pakhat na chuan kho sang sang le mung sang sanga kan huan ram le kan in mun chiklo taka kan nei dan te karon ta langa apani na chuan tun lai thalai te aya upazana awm to lo zia karon ta lang le a pathum na chuan tun lai thang thar le ka thiam tak tak te khotlang ta na chhor thlak ni si lo son na ta na tangkai si lo tenun dan le anin hmu chuana turang chi tlem karon ta lang ve le ka story ron zia hi tun laia keima bika ka ve ve em em ania mase ke ka suang tuana le ka du danang takin ka jiak chuak thiam lawa entik tu telan min lo hre thiam turin kan ngen chawani o tuna story competition hi a tha ka tia a chian ji mi tam tak mun ran than ami te kan tel hawa ama le in ai mi lo te ti hian in po takin kan hanin sia to in he che tharang te po kan oma a tha ka tin kan lok pui ka tia chuan chiang story lampang ati mi tak tak te hetia ho turam ten hetiang komme so inbo seita ka chuan min ngai hu thiam ni in ka sia hetiang story competition hi kumdanga popo se zel a tha ka tia tin ke ni lam ke ni kumna no pang tak tak tan hetiang lama tui si tiang lama su nu la nei lo ti tan a tha tak se tani ti ha kan sei tuwa Mizo story writing competition ni chakati MMA abikin keima tan phei chuanin inzirna le experience chatak ani donin kashiani thuntu zia hi kumsang ni sompanga kumsompali kani changkhang kachana mase social media a chhiar tura ka post chan tak chu tungkuma chang hianani tuna ka story ronzia tur hi true story niya true story kher ka du na chan chu mi thil ataka thlengani wangin a hlu ka ti bika chuan a story hi a topic a shim shim hi midangte tana midangte fui phurtu kalau ni theinan le midangte pon annu na thil thlengte I an swal le ngam theinan annu na thil chalo thlengte an swal le ngam theinan a fui phurtu chatak nia ka hriatte karon ziak ve don ani story writing competition chungchanga a soi du ka nei chu hemia telte po hi in nilawin in elila in elna thiang him tak ni se nakin zela po chan chatak tak kan in chhai chha theina tur ni se katini competition muda nanti hi navak chutin ka hret thiam chi lova malak dan then khatte ka lo chiara chumi chuan mason na emo mizo story ngeni so story ani mela hemi bi ka hi chuan thil thar hi chu chuak vele tura chung kan ngai ngota thum thu zia tan hanti taka hi regular taka zia kani lawa zia garin kani lawa sang hele som paruk kami kum khan so story pakhat ka zia ka chu ti chualo in oma
ti chuan kan ngoi le deuh wanga ka ziaka ka re deuh wanga ka ziak le thina ti chuan pakhat pawh hi tuna ka zia pakhat pe chu kala sual chuak lo a chan chu ka zia na ber computer a chia a ti wang ai nom si lo a re wanga tu hmai ka tram le a chu ka thil zia sa chu a bul atangin character te duang tha in kan ti thale tuna ka ziak le mek ani kan thon thu zia hi tinge ni Mizo bi ka chuan an enta ila angai put mai ni angai ani lo po in zirtir nei tha ti te hi kan ril ro om dan ani a Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin an siam chuak thei renge false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang dang po an siam thei renge green panel durata fle boral false ceiling bungbo a direct deal awani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko thei reng ani e 9862311533 9366332030 Music in South India le North India lama te hnu ma lo nei to Qualified Audio Engineering and Call Ali. when you think the music come to the music in Music in Satlang Dorkon Contact 9436354566 musicin.27@gmail.com. yeah music in amauro chu literature ina tu mani lawa literature wang chung akan dai lu tani chuan kha literature khovela khan ing wang chung ang he ti la ya kha kan ngai to tel turani wain tu na mi bi ke chu claim han go thik de ulek go thik lam rong kai kan zia chana chu alo ni ta ani competition chung chang emo story writing chung chang emo soidu anti chuan a tha a mitam takhi munu hi akai thau ve don te hi alang reng mai ni chu ka soidu pakhat chuan ni maya ting competition te point in i chuan han ti ta zel thei akum tin chuan ti thei kher lo ni po in akum khat dana emo po ti thei ti chuan teng hi YouTube lama han share suwa te po hi engeni publication ani to sham shima choti role ro chun YouTube lama ti chuan a share than khatte hi chuan miso chung dik lo te hi an dik lo emo thuk dik lo emo hi tam thine emo bang hen du sama pi chuan ale ka bu han ti chho hil te po hi adu amange ti thil thu a khang kha ka soidu ne mai te se kalome Mizo story writing competition ni mudan tinia o hai tra ka khop maya na he tianga thule la tui mi te ta na in pok son hun tra si mi tra ka khop mai ton tu je takhi kum som ni bor wer ka ni tagin ka je tran ani koron je chan chu hey ring nun lim tla ta ra ni ka duwa kai chuan ka khelu a po hian chiang lampang nu pui pasanin to nuwa ngai zong hlui te na in mu le te kha tingai ngai zon le ang chi chung chang ni ka je ka ring tu po hian di lui hi kan nei vek anga tu te na in to le chung chang te po ka je ka mi ring nun lim tla chu pau chu ka du wang ka thu hi karon thelu ta ka je po ka ni thil bo sa hi tha ka ti mi ti mi ro se che bai vek ule kamin chu mercy vilal din pui ania longlei fam venga khosa kan ni Mizo story writing competition hian experience ni nan le improvement atan karon tel ve ani experience kala nei lem lawa competition anga ka voi khatil na ani bokani Mizo story writing competition hi azong changta katia organizer te in chuan amin fakin phu ka ti em boka mitam taktan hlokpuina thatak alo ni thenan le mitam takin experience thatak tak an lo nei ve nge thena tur ani bokin ka sia Mizo chong kan hum him theina ni bokin ka sia ani thon thu zia tak ka hi chu ton kum sang ni somni atanga ziak chan ve hi kania thu le hlala ma hen ka tuya kum som pakha som pani kani atang khanin thu le hlalam hi kalau buai pui ve to a thon thu tak ka hi ton kum sang ni somni atanga ziak ve kania social media hian ka pholang ngai lem lo ani
ka story hi ka zia chan chu ton lai thalai tam tak ke rol chuak tam tak te hianin har sanna neu hi an nga ve a mitam takin a olsam tak tak an pal tlang theite michin khatin har sa tak tak an pal tlang chang om china chumai ba ka thalai te a le ke rol te a hianin in hu sitna anasa mema chung ron zialan ka tumna chu ni a mi mu sitna hianin mason na lam ain beidon na rawa mi a hnu lu na sat ziaron zialan ka tumna ani boka chumai ba ka in chung khur khosak nun poimo zial le nu le pa te poimo zia ron zialan ka tumna ani boka teenage love story anga phwa chuak kani boka ni story chung changa hi chuanin writers te hianin thun thuan zia hianin chan nein kan ziak thina ko tum nei hian kan ziak thina ni hengte hi reader te hianin chat puila an zia chan te le awa ko tuma kha chiang taka sha tummin lo chiar ve thinila lo ngai thave thinila ka ti khop mai competition chung changa chuanin he competition hi azong chang tla ka ti ema mitam taktan experience chatak tak min pe a organizer te choimoin phu ka ti ema ni kalome Eldon Pui Kania Amasain International Mizo Story Writing Competition Bua Saitu Te Chunga Lom Thu Ka Soya He Inel Na Hi Ahwa Mazava Kuvel Mun Shang Shanga Cheng Zofa Ziakla Matui Mi Ten Intita Tu Taka Kantil Theina Tur Platform Chatak Ni In Kasha Mimal Tak Poin Kahlut Mani Thontu Zahi Nau Panlaya Changa Tui Vechin Kania Mumal taka ka zia chane ro chu kum sang ni pasari Paul kwa ka zirlaya changin ania pathian zara voin thlengin theyang angin kala chunjom ve zelani tuna ka thon thur zia ran thelu Cecilia ti hi ka zia chan bol pui ber chu mishing in lai chi na hian in ngai sak tuna in sha thiam ton na hi apoimo emema kanin ngai sak ton na hian swal tam takam dai pal theina tur la ka po milau chan him the ring ani ti lantier hi atum ber pakhat ani ato bera chuan he competition hi heti thina ngot po hian ka hlok pui to a ziak dan dika ka zia theinan ka thu zia to sa te chumtam take enon pha a hetiang inel na thiang lim hi bwa sai fo theini se ka du mani kalome story writing competition hi an mudan chu pani san lo mu tur te polom lo te poninga amara chu tra ka ti khopa hetianga talen nei tam takte in pho chu na hun le mun nei lo te ta na hun siam sak hi atha ka ti thlot story hi tuina zong ni wang hian no pangte kan ni lai changa tun thlenga laziak chove ngar kani he story ronje chanchu Mizo society a zoo ina chung kwa angong poiziate zoo ina mi hring nun phung kan ni tur ang nin ni tir lo zia chungchang tarlan hi karon je chan ber chu ni a to bera chuan haninga mahan soi bel tur chu kanei ran lawa amar chu kan soyang kham hetianga talen nei tam tak mi in thup in pho chuna hun rem chang nei lo sumle pai wang te po nyang chu tianga mi tombo mai tur zi abi takin ziak mi te ta na hetiang hung tha in bo sai aro pui ka ti khop maya bo sai tu te poin fak om ka ti a ai na sa zok po heng ziak mi te ta na in pho chuna tu tha zok po sai sak zel te po hi thil thatak ni in ka riam Team Race Industry Vive kon chuan kumsom chong experience mek zelin hengte moi takin anasiam chuak theirenge false ceiling electric wiring kitchen cabinet vinyl flooring painting ne thil dang po an siam theirenge green panel durata fle boral false ceiling bumbo a direct deal ani heng number ati hian ingtiklai po byak le ko theireng ani e 986231153 9366332030 Music in South India le North India lama te hnu ma lo nei to Qualified Audio Engineering and Call ani When you think the music come to the music in
in Chatlang Dorkon. Contact 9436354566. musicin.27@gmail.com. Yeah, 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 yeah. Music in. Ole kaming chu laltlan luani a longtlai college veng kani a hei amasa in mizo story writing competition atel ve na hun remchang tak mai ka nei hi lom om ka tia thin lung takin kaloma tin organizers ten fak om ka tia hetiang bot sei na hun remchang social media kaltlangan an shia hi an fak om ka tia thin lung takin an chung amasa in lom thu ka soi do ni ka soitak ang kan atha ka ti tak zeta hei social media kaltlangin hetiang bot sei na platform thatak mai insiam hi aro pui ka tia hei social media hianin mipui te na hriat si lo mani page te mo mani profile te Facebook Instagram WhatsApp te poni selangin thu thatak tak ziaka short story kan ti ang te story thatak tak ziak an oma hetiang ang te pho chuana platform siam sak na ro pui tak mai le that tak mai social media kaltlanga huai hodani hi tha ka tia tin lockdown lai te lo ni le zela hetiang te ni wang phe hi chonin hun no khatnan le hun ruak hun ol no khatnan thathil that tak ania tin he competition kaltlang hen tuimo pakhatal chu an platform ro pui an career an literature career hi kan build sakdon in build sakdon nin ka hria tin lung takin tha ka tia azong chang thlak tak taka melham reality te le seven cable network organizers te infakom ka tia atha ka ti tak zedani kan nau palai primary middle vel kan kalai class work vela zirtir tu ten homework vela te story thon thu ziak ro an ti te hian ka phur thina zia nuam ka ti thina thiam phei chu kan ngai lawa chuan tikhanin smartphone te ron oma Facebook te WhatsApp vel te kan han khoi chau kan ti han thon thu ni che lo po engenge mo po mang te tiang kha ziak chho ve ka chinga chun ka ziak ve ta zela short story te ka ziak ka hemi Facebook Instagram ti vel ron lar chho sang ni som panga sang ni som pali som panga vel chho atang hian tian ka ziak chho ve ni tuna karon the lu tur hi kala ziak me ka hei ka ziak chan ber chu he ka thun thu zia atang hian ron share tu zong zong ron ngai thla tu zong zong ten pathiana chau hian lim na tluan tling pathiana chau hian dam na tluan tling a omani ti ron pholang tumin ka ziaka beidon na te mihring nu na har sat na te lo thleng thin ma sela pathiana chau lo chon be sei na tur hlim na tur tak tak a om lovani ti ron pholang tumin ka ziaka hei kala ziak mek zela kala zo lawa upload te chu ka duang na chu hanzi hi chuanin tumlo lama hian min kai du khop maya chumi pathiana chau mihring te hian be sei na tak tak kan nei ani ti pholang tuma ron ziak kani ti ke so ga soi tong khanin azong chang thlak ka tia pathianin malsom vek cheu sela bot sei tu te zong song kumle na kuma po kumle po ni sela pathianin kong hong hetiang anga tha hetiang anga platform tha hi ziak mi te writers te literature te writers mi la hriat lo te tan hian bot sei zel turin tu sakna ka hlan chewa inva in lalpan malsom vek cheu ro se kalome Mizo story writing competition ka hmu dan dik tak chu talent in thup hai chhuana ra bi pemo tak pakhat ani a ziak mi te choisan ani bawk awangin a hnu ka ti a hetiang competition buat sei ani hi alom om ka ti khop mai kumsang hni le som pasari september ni som pa atanga ziak tan kani ka zia chan dik tak hi pathian rong ka bol ve theina kong ani a kapian pui talen ani lawa natna hum atanga he zia theina hi pathian in min pek ani a chalai te hmena pathian thu va soin social media a te va postila an beng khon lem lo ma se thon thunga inam tak tak zirtir nei ka zia chu uluk takin an chiara an ngai thla a ka thu ziak mang hian midang te tan mal somna kani thei ti hria in chol lovin kala ziak ve tang tang ani tichuan a top ber na competition hi eng ding hmuna po ding ila hawila voinun nei ka tum lova kalo thing lo ani po in competition dawa ka fight le anga pathian thu thu ani e ti kha kan soi ve ani e
ama sabera chuan Mizo story writing competition a hroi tu zong te in zawai in chibai ka buk cheu ani Mizo story writing competition i hmu dan tia hian Mizo story writing competition hi a tha ka tia a big takin chun lai thang thar te hian tiang thon thu te hi chian chang kan lo hre to lova chuwang chuan thang thar te tan a tha ka ti ni ni thon thu zia hi keima tak pe chu thon thu ziak ngai lo ka ni a tuna melham rel ti na in channel ai ron da kan hmung kan hemi hi ka voi khat zia ve na tur ani ni e ka story ron zia hi ron zia chan taka chu nu le pa te kan hmangai a tul zia tunlai thang thar dian hei aya ma laya hei ai kha aya hlu zo ka kan hmangai a tul zia te unau in hmangai dial khom a that zia le poimo zia en tina ka ron zia ani tunai thang thar dian theite seile taila tiang thon thu reng the zia na chang an lo hre to lawa chuwa jong keima ni thalai tan hian challenge tam tak min kan nei pha chuwang chuan Mizo story writing competition a hroi dong te in zawai lom thu ko hril du chewa hetiang ti na chang in lo hria te hi kalom em ma keima po phurna tam tak min pe a chuwang chuan Mizo story writing competition a hroi dong te in zawai in chunga lom thu ko sei tak me woni kalome khati zong kha tuntu kan ti chwa thei te chu an ni a first international Mizo story writing competition 2020 thil tu zong te in zawai mangcha chai tui fe